ass so booming, make it boom. Unga kitwa mungurusi. Ariko abagabo ntabwo tuzi ibintu byo guhaha ubujyaje inahita numva ngo ingurube wenda kandi. Yego ko bana ni mugurusi. Ni mugurusi. Hari mugurusi ari na mugurusi. Kandi duheruka kurya. Ariko aryoshye niba ariko kwita. Noneho wowe sigara ubitunganya. Ngiye kureba amafaranga. Mitenzanya ko uje guhaha. Yego nari. Wanguke. Ndabanguka. Wanguke dore tukaburara ndabona hari haraje. Oya ndahita mbanguka. Ugenda burishoro. Ibi bintu koko bibaho. Naza gutinda amenye ibyo ubugiyemo. Ndagukemanga oya. Unyabutare ntago namwizeye. Naza kumenya ibyari byo. Nishakira kuvuga. Namenye ibyari byo. Okay, hari bireka nzuma gusa. Hari. Agoro kumobera. Nanye ari nko mazuto. Neza cyane. Imirimo ari yabaye yo kuvuga ngo shaka kugura imodoka muri no minsi. Ariko iranyererende y'umugore cyazazamo. Uri amba namube. Nguru kw'Imana sinzi ubundi wari warahumye wari waragerageza wari kubikora. Oya uratuzamuha divorce ko bimeze. Uranzamuha divorce, nzamuha divorce. Uzamuhereza ko uramukuru n'umugore wawe ni mubi nakacikiri nagakarase we. Yariye nabi pe. Gereri yagiye kuvuga kantu gatoya. Tamubwira atereka madamu ndakwemera. Nta wundi mugore nkunda. Nasura yawe ntabwo yakabanye. Kandi bura nazi komba ndi kumubeshya. Ariko. Uburana nakwanga umugore mwiza gutya. Akunda agiye uri yarekare. Noneho rero tugiye gusohoka. Gusohokera ahantu gusohokana nyine. Useka n'inyari. Abaye bago bafaranga ko hateretse nawe. Ako serekeze kwiga. Abashaka barashaka. Ndari ukuzi ngo zo mu Rwanda ziteye. Abo mbizi. Ako se bikaza kwiba. Warasanye urwawe. Bageruzi. Aho hirya dore ari kumwe na nyanya. N'inzobe arasa nka karoti. Abaye cyane ukuntu ameze. Oya mbwira ureke kubica ku ruhande. Ukuntu umukobwa ameze. Ameze wahehe. Hariya. Hari uturabo tuhari. Turabo rero. Yashya dore aramwirebesha twatujisha tumwe duteye nk'utunyange duherekeje inyana zigiye mu rwego. Yewe yitabimvira ngaho reka nje kureba. Genda rwose urabumbwira. Abashaka barashaka. Wumvise ko kari akaburusheti kaba gakuye. Ubuze arahandi hantu twajya tujya. Ntukambwire kimwe. Hari umugore ngiye mbona rwose hari. Oya ntukagire ikibazo. Baba we, mani ishobora byose ibi ni ibikimboye. Ibi ni ibiki. Ibi ni ibiki. Habaye. Nabiceka. Mana, ngugu. Hajya mugabo wambye kugiye. Umugabo wanje. Yazana n'abantu basanga nkubwire madamu. Yavuye muri kambwira kagiye kuzana amafaranga yo. Yes ndi madamu sindi nyina wa nyoko we. Attention please. Umugabo. Yari kiwore. Wavuye muri kumbwira yari mwirorere wambwe. Ese umuntu usomusaza. Mbwira wintu wambwe.
bahane ndakuruta rero ntabwo ndi umukobwa wa so sindi n'umukobwa wa nyoko urayimva neza ako se murimo murapfireka mugabo mbwira wowe nta n'ikintu mvugana nawe hagati ewe nongeye kunkoraho nongeye kunkoraho akorewe ibiki shari bundi mbwenge wavuye muri kumbwenge amafaranga ntabwo birashya batanze amafaranga bahaje uri kwita kuri kano gasazi kubera batanze amafaranga bahaje amafaranga byahiye umuntu nayahaye yazanye ninde nyine wayahaye hari umuntu nayahaye amafaranga ngiye guhaha ibindi ariko nahize ko byahiye ariko ntugire ikibazo uyu nguyu ni umugenzi ntunkoreho umugenzi urahobera ibintu nkore oya ubonye ibintu nkore nyine cyane igitwanga usura umugore w'isezerano w'urukundo twasezeranye mu murenge uruki tuvuga ko ibyo bambwiraga ari ukubeshya ko dusezerana na perezida yacu akagenda n'ubundi nawe akagenda uyu mugore mbega ishyano ry'umukobwa uzi ko wagira ngo ni umuhungu